Ni amakuru agezweho ku mirongo y'urugamba ndetse biri kuvuga yuko ku mirongo y'urugamba biri kuba abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga zidasanzwe ku mirongo y'urugamba ndetse hakanagaragara imbaraga z'umurengera igisirikare cya FDNB cyangwa se aba basirikare b'abarundi imbaraga z'umurengera bari gukoresha cyane cyane muri Uvira by'umwihariko birukana inyeshyamba cyangwa se umutwe twaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yakubiswe Uvira bitewe n'uko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kugenda bamenya tekinike zose za M23 yaba imaze kugenda ikoresha, dore ko bivugwa yuko bano basirikare ba M23 baba baramaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakihuza n'umutwe wa Tabara muri iki gihugu cy'u Burundi, bikavuga yuko hamaze kugerayo ba maneko bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi ku buryo byihuse igihugu cy'u Burundi cyahita kijya hasi kubera uyu mutwe wa M23 waba waramaze kwerekeza muri iki gihugu cy'u Burundi ukamara kugenda woherezayo intasi zihambaye za M23. Amateka yaba yarongeye akavuga nyuma y'uko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaburiye abaturage bose bari mu gihugu cy'u Rwanda ko bagomba kuhava bakimuka cyangwa se abari bo bose b'Abanyamerika bafite ubwenegihugu bw'Abanyamerika bagomba kuva mu gihugu cy'u Rwanda bakareba ahandi bimukira hari umutekano, kubavuga yuko igihugu cy'u Rwanda kidafite umutekano uhagije ndetse bagomba guhunga bakajya mu bihugu bindi bagiye baturaturanye. Isi yose yaratitiye ndetse biza no kurangira abaturage b'u Rwanda nabo batitiye, ariko Perezida wa Repubulika Paul Kagame atangaza amagambo ababwira ko bagomba kwicara bagatuza ndetse bagatunganirwa aho bavuye bahazi ndetse ko batifuza gusubirayo ndetse bahangane na buri kimwe icyo ari cyo cyose cyaza kibasubiza inyuma. Umugabo Perezida wa Repubulika Paul Kagame ukomeje kugenda yigarurira amajwi cyangwa se imitima y'abantu itari nke hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Amahanga yamaze kuba yatera utwatsi cyane uyu mutwe cyangwa se n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangijwe n'uyu mutwe twaje intwaro wa M23 wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uvuga ko urwaharanira kwishyira kwizana kwa muntu ndetse ko nta na rimwe bazigera bemera umuntu wese uza kubasuzugura mu gihugu cyabo ndetse ko baba badashaka leta y'igitugu. Baje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo 2012 biza kurangira nta kintu bakoze ndetse nta n'ikintu bagaragaje, barongera baraswaho n'amasasu amwe n'amwe agiye atandukanye, birangira uduce bari barigarusha mu Kivu y'Amajyaruguru Goma nayo yongeye igasubiranwa n'abarwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa. Hadaciye kabiri bano bahungu barahunga bajya mu mashyamba yabo, ariko leta y'i Kinshasa ntiyanyurwa n'ubundi biza kurangira babashisanzeyo ndetse babarasirayo. Iyi mitwe wa M23 uhungira mu gihugu cya Uganda ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'iminsi mike igihugu cyangwa se umutwe wa M23 cyangwa se igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite agahenge ndetse n'umutekano usesuye, byaje kuvugwa yuko igisirikare cya M23 cyaba cyongeye cyasohotse ndetse ko kivuga yuko kitazigera na rimwe gihagarika imirwano kandi ko gikeneye icyo ari cyo cyose kugira ngo intambara ibe yahagarara cyangwa se bajya mu biganiro hagati y'umutwe wa M23 ndetse na leta y'i Kinshasa. Biri kuvuga yuko imitungo ya James Kabarebe yamaze kuba yafatirwa mu bihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, nyuma y'uko nk'igihugu cya mbere gihanganye ku isi nka Amerika cyamaze kuvuga yuko rwose kidashyigikiye igihugu cy'u Rwanda ndetse kikavuga ko inkunga cyoherezaga mu gihugu cy'u Rwanda bazihagaritse, ko nta na rimwe zizongera kujya muri iki gihugu cy'u Rwanda zivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ntabwo byabereye imbogamizi Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ahubwo yakomeje cyane arwana ndetse ahatanira kubona ko igihugu cye cyatera imbere ndetse kimeze neza. Ibyo nyuma yo kurangira Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakomeje kugenda agaragara nk'aho ari umuntu wihagararaho ndetse ibyo avuze bikagenda ku murongo nk'uko abishaka. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabwiye abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ko bagomba kwicara bagatuza nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba inaniwe gutsinda uyu mutwe wa M23 ndetse bakavuga yuko abakongomani baziruta binjira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse barasa bikomeye cyane kugira ngo rwose babe bamara guhashya kino gihugu cy'u Rwanda cyo bakereke ko bakaze bano banya-Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, nyamuneka ndakubitsa ukanda subscribe ugafungura izogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tuguhereza bijye bageraho 5 kuri 5.